anjir buteng ini dia. Terus ngakan semur kingkong. Nya. Bener. Oh burung. Tang manunya keringnya. Oh sira itu aing dia. Kesana gua buat arah apa dia? Kalau pun berkain, yang mana ini berisi ke handap, dibekap ya dia. Jangan kan orang-orang pasang lain. Wih, ayo dia lah. Dia nggak buka payung sih kan? Buya! Silakan. Tinggal kurang siar gampang mana? Aman. Ke mana? Ada mendingan karak mau aing dak. Terus ngakan sayur kingkong aing. Tadi kingkong di balado rumah aing dihakan gua anjir betul aing laju nama. Kemana ibu baturan aing dak? Yang di lalap kelong gitu. Tadi main di dia. Wari eueuh. Eueuh. Kemana inya? Bingung kia aing he. Pedeng pare aing di budak di paling budak ieu meureun. Oh no. Tuh lah bener bae pare aing beak. Geus baca-baca beng gebot 50 kotak sorangan bae duaan tadi mah. Geus mau baturan aing ku kelong. Pare beak ini maling. Boh nya. Capek aing gebot isuk ngeletuk lempang lagi setengah genep aing mata salat subuh jaheng kumunangkeun 50 kotak duaan kalau aya nu malingkeun kemah ku aing barudak dipancing ku aing dong lauk kergis pokona ku aing meuli pizza heula aing jeung mancing budak bangsat doang barudak Ada padahal udah tolol-tolol teuing. Huya! Halo, Bos. Halo, gimana? Aman gak banyak? Iya, babaturan orang sebenang 18 kontainer ya gabah. Paling buka batur. Oke, diantarkan. Oh, Bos. Kurang tanya. Kurang beli minyak sengit. Awak kurang mani bau. Bukan jenderal. Huya! Oh, siap, berangkat jam. Diantarin gua nih, 2 toronton ya. Oh. Ayo. Bos. Bawa tak ke pasir. Siap. Kita udah aman ya di sini. Kita ngumpet di sini aja dulu. Tadi yang telepon bos aing. Telepon lagi. Kurang cina. Kurang. Oh. Berapa? Bangsa 8 gelas nih orang maling gabah kudu. Kurang amat dia mau kelas. Langsung 11 hektar orang sawah aja busur ayo. Tadi per orang hadis 10 karung. Orang paling sakarung di be. Dompet penyerah saya tangis 50 kotak di buat sorangan bae. Aing mah anak buah rata anu kurang dipaeh ada tak kumaha dibalikin can ku dia buka bangkena. Enggeus kowe ini jin umpan boge enggeus eta. Waduh, bener lah berangkat. Bagus ya. Aduh. Berangkat yuk. Awak dia punya. Aduh, woi aman woi. Kuari ya aing dek ngajebak budak. Ieu karung jarona orai taneuh sakebon ya. Tah didinya ku aing. Pas diangkat ku budak tak orai, ku aing nek nyamuni.
Beh, kemana itu budaknya? Can aya bae jam sakieu. Aing geus kebal ngajebak ieu nya. Wis cangkel. Balikat aing yo. Mending alamatan ieu besi. Keram balikat ge. Mana ieu budaknya? Tuh. Tah budak. Makan media kolon. Saya lupa tuh. Oh no! Iya, orang lainnya. Aman kan? Iya, orang nyobain. Bukan gua, Bang. Baturan aing kemana? Baturan gua tadi dibikin umpan bau. Dah hayang aing mah. Di mana ku ari mijakeun? Ayo. Ayo. Aduh. Aing kira, ampun. Mijakeun aing kira. Aing kira. Mijakeun di mana baturan aing? Baturan aing. Itu tuh. Oh, astagfirullah dia ceng. Ini Bang. Karena dia di dia aing menyiaran. Ini lagi kelong dia. Berarti aing geus Iya, gara-gara sih yo. Katanya dia masih hidup. Ampun Bang. Atau aing penting eta sawah dong. temen gua itu Bang, salah Bang. Gua ajak dong bener coba Bang. Maling cau, maling kotok, setan Bang. Aing Ditahan Bang. bekep nyemi. Beneran. Kelek Boy, ya. mesti ya, budak. Jangan Bang, jangan. Atau enggak seberi. Jangan Bang, jangan. Itu pelajaran. Jangan Bang. Ampun. Jangan lo. Itu kan tanya. Well, usually he does this for the second rope, but Evan's going to do it for the top. Oh, man! John Cena's skull planted. Ayo makan deh ya. Bener nih marah tuh. Makan deh. Tolong Bang. Tolong, aduh. Keluar. Aduh. Ada apa Bang? Pelajaran jeung dia ceng gara-gara maling gak baik. Tolong Bang. Depo. Heavy machine gun. Ada.